Ako su podeljene sada opštine, pa za tamo mart, kada padaju redovni izbori, ostane slobodno 70 opština. Srpska napredna stranka, s obzirom na svoju poziciju, može da prebaci dobar deo birača ovde u Čajetinu i da jednostavno na taj način pobedi, što je potpuno legitimno da vi danas neke ljude koji imate sigurne glasače možda u Užicu ili na nekoj drugoj strani može da prebaci i u Čajetinu i da vi uz dobru podršku svojih građana možete da izgubite sa nekim ljudima koji su došli sa strane. I to je jedan od razloga zašto mi malo dugoročno razmišljamo, gledamo i u napred, u budućnost, šta bi se desilo da mi kao jedina lokalna samouprava budemo protivnik jednoj mašineriji koja ima tad u tom trenutku sve poluge vlasti da nas prosto oduva sa političke scene.